Ağlattım. Allah'a cebin aramak cebin yok. Gülümle. Ahan sen askarı. Birine, sircigine. Yolbudun üstte. Gök bütün göğle. Bölümük bütün göğülle. Diyen ağlatlarla ortaktımları gibi kaldı. Setenle ahatalılar edin. Ya o kendinden ağlatları okumaya götlerin önüne köğülükte köğülden bu ağ kokut sirciginetçi umayıp da. Cesini getirdiler, tüyerek kırağılar. Algız baha sığalanın, etbitin barada etçi doğumun yaparınca sana ciğer tüyerek kırağılar. Bu tüyerek kırağılar hamıya analar kolaycı bu yemin yoğaska, ona dağılıvada üstü bu tüyerek kırağılar. Onun ekide şöydük üstüne dualar, aldığım ola şöydik diye, ondan umsal ister hayatını araha kuhan seri kalan yedik kupun di sanatlar. Cecere. What? Hani bitti bravo. İşte hegemiyetini bak. Algız bahası olanlar, uruy kuzgu. Uruy. Diyorum, bir şeydir bizde. Gelebilirim. Edegenlikte. Gel, görünleri koyuyor. Dallar, ağırlar, sihirler. Bir hege gacıklar bütün emiye. O güneş büyüküne kırakır. Az bir yeremin gündür yok büt. Çeyrek gelenleri kırdık takımları daha. Hayda. Bu gacıklar büt, sahal Ölçüye bitlerine gelenler ölçüktüler onlar bir yaka. Gelen bu oğlatlarla oğlakım anne heder, kadın heder. Oğlar emiye mapatta cevorla görün köylükte tutuğun. Ha, ne gibi mağan bir harabada rağmen bu kulu çereydir. Hep de. Çereysi kim yakatandım bari? Tokuyda. Çereydi. Ana daha stari. Ona daha stari. Emin. Efendim. Otu yarı. Ha. Ne tuana? Ha? Hayır. Doğru saatte. Koktu. Kalta satar. Cere, çiçe. Sındılar. Hep de ayta. Cere, sıkım yakalar. Ekte. Cere ondan. Dayan olur bakın yerisi de. Hesap da. Malacığız. Cere, sıkım yakalar mı olatlarga tavrı? Nah şey tavrını. Cere. Cere et. Raka mani sana. Doğru. Min de bitti. Sen doğru. Devlete çok güzel halat. Ayakta kuytardı. Ha. Doğru. Kini uğurlu görüntü. Rahat öğretti. Kini ha. Ha? Titetten. Üye tittetten hangi taşırafa? Bir kadar taşırafa. Oh, kadları rahat şey tutuyor ben. Çere. Tibeten hayır. Doğru değil. Tibeten yuhe vay vay. Tebette üye vay var. O iyi muayene. Oha kaldı. Cere, bana etindikte oldum bir onu oldu bitmetti. Ahmatam dağını. Onu jirafa muayene onu deste topuydu dedi. Ne deste kim yakalar? Cere çakanı kaynayıp da olar. İki küste avlatlarının alıp derine gece kadar olur. Evet. Yok mu? Çakal. Yok bunun da bir şey olur. Dere birlikte koyuyor yok dere. Yok hadi ne bile attı. O köpek tutuyorlar. Sakallı oluyor köpek biri gıdak kayaları önce dağları lekinde. Össü bitti. Allah devis döküste oğlatlar evi. Çere. Oy yorgun kaya kurdu evi. Çere össü bitti. Bu küste
Так, теперь какой осадок? Белый. Так, белый какой осадок? Белый творожный осадок, да? Так, определяем, какое вещество выпадает в осадок по таблице растворимости. Соляная кислота. Кислота какая? Растворимая, да? Аргент у меня 3, нитрат серебра. Растворимая, да? Что дает? Азотная кислота. Растворимая. Хлорид серебра, который по таблице не растворимая. Значит, выпадает какое вещество? Белый творожный осадок. Да, белый творожный осадок. Да, например, берем сульфат цинка и хлорид бария. Барий, хлор 2. Образуется что? Хлорид цинка, да, цинк, хлор 2 плюс добавим сульфат бария. Сульфат бария. Так, семи орду сразу. Сульфат цинка и хлорид бария, да? Так, какой осадок? Белый. Так, белый осадок. Определяем, какой сульфат бария выпадает в осадок. Mesela kaldırdık, dağıştırdık, üzerine. Соль реагирует со... О, так. Видишь, что? Ini umur teranda. Video hoje, tá dando?
24 параграф. Да, значит, сегодня мы продолжим главу 3. В прошлом уроке мы учили генератор переменного тока, устройства, принцип работы. Значит, устройство генератора основано на явлении электромагнитной индукции. Так. На электромагнитной индукции основано и действие, работа трансформатора. Значит, вы это слово много слышите. Трансформаторы, значит, есть на улице. Ну-ка, здесь, где есть близко трансформатор от нас? Понравилось у вас? Где-то здесь, еще где есть в деревне. Около клуба есть, да. Вот, значит, сегодня мы учим теорию, как работает трансформатор, как устроен трансформатор, и, значит, применение трансформатора. Какие бывают трансформаторы. Значит, вы дома получили задание принести таблицы, что у вас дома есть, значит, принципиальную схему, инструкции, телевизора, магнитофона, что у вас дома есть. Есть, да, у вас? Хорошо. Значит, в прошлом уроке мы учили, самостоятельно по учебнику, преимущество электрической энергии. Преимущество электрической энергии. Электрическая энергия имеет, вот посмотрите на тетради, вчерашнюю запись. Какие преимущества? Очень широко применяется, значит, если у нас электрического, электричества, если не бывает, значит, нам очень плохо вот в жизни. Все как будто остановилось, да? Какие преимущества имеет? Вот давайте повторим материал прошлого урока. Второй Букингане. Какие преимущества имеет? Все свободно. Запись, пожалуйста. Не было, да? Не было записи. Как попадание? Передает на большие расстояния. Передается преобразование электрической энергии, распределение между потребителями, изменение, деление производится с помощью трансформатора. Первые трансформаторы были созданы и применены, пишите, в 1878 году русским физиком Яблочковым. Значит, он применял трансформаторы для увеличения напряжения, значит, ламп накаливания. В то время, которые назывались свечами Яблочкова. Значит, трансформаторы созданы после, значит, сразу же, можно сказать, после создания теории электромагнитной индукции. Ну вот, как устроен трансформатор? Напишите, устройство. Из каких частей состоит трансформатор? Ну вот, трансформатор, вот этот трансформатор школьный, я вам его показала, когда учили электромагнитную индукцию, уже на первых уроках. Ну, устройство, значит, замкнутый сердечник, железный замкнутый сердечник. Пишите. Сердечник, состоящий из, значит, железа. Замкнутый. Дальше две, значит, обмотки. Вот катушки. Вот это катушка с витками многими. И вот это вторая катушка. Катушки друг с другом не связаны. Смотрите. И вот можно его, значит, так замкнуть. Вот, значит, трансформатор. Вот тоже трансформатор. Вот сердечник. Вот две обмотки. Вот давайте сделаем рисунок. Замкнутый, как замкнутый делаете. Лампа горит. От чего она горит? Ни к чему не касается. Вот да? От чего?
köpekler ağlarını boyutlanıyor. Kız kimizke gideceğim ama koyuyor. Bu köpeklerin hayatı bilgi karıştı daha günler aksanlarından sübde hayatlar manlı küçüğe kötüde diye haberlerini öpten keristesine bilgi ayıkalım. Kere gösterde kayan kalıyor. Sübde kalıyor. Sarçırı kurtarıyor. Suriyacı bastıkı çağıttan biri bir mektüer gentugun tatiller su hime küspitlereldi. Sugu talarına, oyan talarından da küspitlereldi. Tacırı bir iki şehirden ol, halda bu hareketin onu görüyor diye. İki şehirden, kan pingiravana yağmı diyebilirim, ona iki şehirde tade yağıya aktarabilirim. Tacırı kaçı ve hasta sağlar. Arabanın körün bari. Doktor kaydı has doktora. Oğlan bol var. Jadi dokter nah juga ni kalau nolok kita akan nama tadi itu kini dan jadi aturan kita tu ada ulah kan kita akan kita kai kata jadi bu be kini ni Sayını buğa günü buğa balıklarlar, yol tuğlar, acaplar, bilimler. Daha bak günlere gidecekler. O günlerin yerine oluklar yerine daha bağyanlar. O konularda yol, bağcılar, bölgede kadar böyle, onun valla kadar bağcılar, koskaylar diye. Ot kilobaslarla, doğrularla yürük öğrendiler. O öğrendiler, bütün iki muhtarlık ve katlarından. O kırıkta kilip konuda oturanlarından. Böyle. O öğrendiler. Güzel bir yemek yine hemen küçük küçük koskayı diyelim. Keyfini aşağı olur. O büyük öyle. Kadar. Pero Jesus kay dito. Na perjalanan mo na. Oh. Jesus kay dito. Te mana lagi pare?
Deriyece onlara daha araçlar gözlerine ait. Yol sokaklar bir tane kemiği giderler. Şiddet bir. Parça melekler melekler. Kuyun elini bakın. Kuyun. Orada iki keresleri görenler gibi onlardan ve bu Allah'tan gelin bu geldi. Şeyin yok. Günah hatırladı. Bu arada geldi. Pero todo oyunun kıpırdar kağıt. Oyun. Bereket yine öyle. Billah var. O kötüre var. Orada. Şekler de kalına. Yol olsun. O bu yıkıyor postayı. Böyle işte. Dilce var burada. Diğerine diye. Orada. O biri gelmek üzere. Çok kolay. Yaşam. Oğlum kollarda tuğ gelen. Bunlar acayip tuğ gel. Orada kaçak edin yüksek dedi lan. Aşağıda makamlar. Oğlum başka. Korkların kılı, o büyük aklı kılların vardı. Çok daha da. Mutfağı, dilimi tuğunda var. Çok uzun diyenler. Bilmeyle bu tuğunda vardı. Karanlık kötüler kaçtı bunlar vardı. Yok. Onun var ki, küçük güzel. Olmaz ya. İşte bayağı iskafa olmalar sonra. Yok ama işte bayılır ya. Ya vardı bu çocuğu demiş takıyorlar. Burayı yoktan ne? O bağırmadan da bilmiyorum ya. Vardı. Onu bana istetten. Ya bu duanın paramparanda topladan ne? Böyle gerekli olanı olmalılar. Anlıklar doğru batı mı da? Tavukunu alınca kırmızı yapıyor. O hap. Ha yani. Günün valla onu da. Sen bana havunu mu ayakta? Haplar. Haplar. İğneden. O da kuyruğu da o. Ana kuyruğu ne biliyor? Uyudu. Ne kılından bağırdı. Bari bir tek kuyruğu yok. Uyur gene soğan bu. Bari bir tek kuyruğu var. Uyur valla. Muka değil. Bu ne bekler? Çok da bitti. Mahallenin gerekçi bitti. Türkiye'de var. Tak onu koy. Da, Çinok sağa geldi. Отон лелятыр токпутор халавытыгар тохте. Растениеводство де. Кем, Григорий Николаевич? Григорий Николаевич. Калина. Будьте такой. Это Калина. Это Малайка. Деги битире. Ondan oğlu bütün araran öğrete acaba kas videoga betin bagat tünün
кылахан таланылан кем экономика, кем агрономия веренер. Олоттан бу болана саңал жер бу терененерер агрономия кылаагар кирен турат эги. Бу класс бу бу быйыл хаңаттан хаңа каянерер үлелен оңолдан эрер. Ол оңолуннан осан бу перспектива маннатта сибеккини үннерен бәбиттен әттүтер сибекки уна атында культуралык үннерер киббит жебит болуктак әбетәте оранжереден нахалыканнык әттәканнык манна осан бу би аграшколу опыкенте амастыгы линиябит животноводство эте животноводство руккөттүгөр руккө эттен сопкостан сүйө улан арендалан көрөн келбеппет онны үс мастер үлелер быйгыттантан түет мастер үлелер ол мастерда бут бенереттен бу аграшколу була бутулган тирак боландар болура Кастан республикага орионга элбе рефераттары оннан опыттары гитаннар килөлөлөрө беренен турар килегенан мабие школа учуталларын бедрен күстеринен биен түгө кирер сүйө кирер тугун теплесетин катанын топпут көпчүлден бия школа анан алас бирбиттере ол тайгар булана такени кыйба ол кыйра булар мен кыгыны бага белеттерде жебит бростын көремен бага белетенеребит манна полкалар киректактар вот главное вот кирели булаган лампалар бул бутул лампалар бутун тохтан кыгыны тенен булар аяк экспериментальная урсу помидор үннер яхпет онна хебекки гинүннерен тух сколана зигняйдан онна населенияга гин тохтак бетете сайна түгер 10 квадратный метр тух агурсу на помидор үннер бит сүз отут тен сүз отуттан такса тенча качки бит сколага бу манна ремонтга тутту потолору хамнастабы потонна скола ту барбат бута тыга хулларан тыга хостан бу некетигеш бете текеле тракторна жан тиен соған киллерен агалан туруртабыт мастера тиетер майнаппит кучуутдарым өтөтө котон норпут теплисеби дейинте оранжередите бата чуталлар туттуктар бу скулаттан эркейдерге куланду кайтак болсонда бүдәт не күскөлөйбит онуттан бу кабинети бебер сенжойс Всем самолета, сегодня халкам уже уже осталось это опыта, вот беги мекен тоже сюда, ну как всем не зависит. Трактор учит. Вот она беда, оглукадан, мотокружок гидер, будинатан, идеалтан логор уже права манердер, латанердер, вот она била, тан планный логора. Автолюбитель дина массинами. Рокпармия траса гели бизун хобра тоже траса да говлин. Мы уже тоқтанерлер, ладанерлер, хоросқойны жану гимбу хобра то жанерлер. Майлар улим үчүндар мис хобра то дигете. Олар бу тоқтабу. Бие бунат нарапуам бу дине мана тугас тоқтада. Диге көстөдө болду. Дина сагаш ол топлар. Уны бу тракторлар. В основном на тракторе это было на детонере. Мунда үчүн понятие тимелет. Мунда флорабин автолюбитель керек. Деой гатала. Бу категория. Ну олар гайни кесе тумлана пока верят для базового, конечно, хо. Ну ла каракнама то плакатери малла колу. Гай дирекцию плакатер танди. Колу бу браво тан не вас. То ручной товар. Вот масса он нельзя.
Esta bu taraf böyle üzerler. Bütün götürür. Bu tarafta restoran. Yani bütün protein bütün takkan topuk markanın rahatı dünyada. Belki hediye götürdü. Потому bu toplar. Ve de asla kaldı. 12'den tokanta panorama peleyi yedi. 12 ola aldı. 12 valla. Кружок будьте было, bu kadar. Olanlara instrumentalne babara. Kara basın. Sahavata tutan köpetene devetin oldu. Şimdi gitti oldu. Tutan köpetene oldu ki bu batın anlamına. Ara kallar. Atak soğuk nerede? Ergene katının gibi var. Yine bunu diyeceğiz. Onun da çok oldu. Atak sarı. Bütünlüğe kadar bir kez haftalı katta yüpek kez bölüm adam sözüyle bölüm ağlarına. Dermanla bütünlüğe orta şkollardan hübir oğuz etkili ateş utanların Artak'a delegasyonu halayan kendiler şkola direktörü Apollo Mihalaş Popov. Скряна Татьяна Емельевна Завуч. Елена Попова Надежда Михайловна Латвина. Оттан он Тюэткейля делегациятын директор Иванов Нурбай Алексеевич Малайкады. Тәгетіннек оттан бейтіктен директор мен Иван Михайлович Завуч Людмила Михайловна. Генератор Иван Семенович. Он центр кружковой секционной работы делает Иван Семенович. Гаврий Николаевич Нестеров, производственный главный секретарь объекта квартиры. Так что сразу программа на когда то, что хотели. Это сюда будет нам ага сроктар бардылар. İki robosta onu tüm kiyemi tür sette altı çarpı geri kıraktaydılar. İki üstadlarda voleybol, tenis, doğa takmak. Tabii ki hafta jastan kultura diye bir hafta şkolatın oğlum kültüründen kalktı. Tabii ki ana sanattan diye bir ana sanattan Ağustos'ta var ki bana yalan bir şey diye profesyonel eğitimler var bana aslında bunu öğretmen için bir profesyonel var programa var bu fakat yekilleri grafikler işlemler şeyler ki aslında o yetenekler grafikleri sağlar. Onlar bana kritiğe Orionnağı, onlar Respublikanskaya dağı seminarda kıttı. Onu bir o sene uçlarında sınav prezervatenine ileri haydarlar ulakan dolgondurunu uğrabıt. Orionnağı bir kursların onun seminardan kolubura ucanabıtın müddehat bebit. O kurduk iki Zaytsev sistematının diyahağa начальник класса творческих группарın sayıçtayıcılığı Zaytsev kursu var bu arada. Pataşlı kursu var. Yolun hazırlığı içinde İnovasyonu bir akar Moskva kursu geçirdim. Daha konu tahmin video uçtalardıklarına talan bu problemanın защита урок описаниялары печтенияға кітті. Оны да печтенияға кіттіге дене тақар әйге бары білер, ол бігеме бары кітті. Уçtabı Gavril Afanasьевич бұлырын бүтейді алтан көрсүйілерін тұстарынан 30 сыллағы юбилейіне көрсүйілерін тұғынан печтенияға доклад сөйлен тұрылар. Ол доклада республиканская печтенияға қайғанан
Гаврил Афанасьевич доклада грамотанан беледен бите онун битейде алтан дирин осколарын күрәхтәйде историяга кирен төрден эхияга тиякканага. Иккис каниска бу конкурс кене выставка передовой педагогический опыт тен инне инициативные группалар творческие портреты, уштал творческие портреты, нороллара, педагогические идеялар, копилкалара, программаның разработкаларын, местные материалы, программа тутту, он то люс туга волана школа проблематера обобщения, он это люс туга теоретическое занятие, на аспект вероятно говорите, начальной творческой группалара первое место убытан, иккис бона инициативная группа, иккис место инициативная группа убытан, Салаячи Долбаева Татьяна Константиновна, он весь место национальная концепция творческой группы убытан. Он анчеки методическую лагаридан самавыт темите. Он рвётся через штат Колорадо, свой метод он волатам уйти. Köyün sağladığı ki, bütün urkut yürüyüşleri katılmasında bu irkutlarda çıkara mannet oskolarda giren kurur. Onun tabii benim de skolada bulunduğum sağlattır, urkutu bulunduğum center kultur. Конечно, алыс тус-тус болбадакта деңиз Паривасен алар отдельный моментнен көңүл бардын. Быйыл Надежда Михайловна автоварды жүктөрөн кебисти. Кини бияга организатор быйылына үлелерден өр болла, район бир кыжаңс организаторлардан, организаторлардан билдестери. Олата титер-питер үрәхтәһеннәргә эркәй тохтарнан разделларынан үрәгә табыт. Айы үрәгә кут сүр дентитик профильләрен тохтан көрүнгәндән көрә. Онна метод объединения классных руководителей деньгами эти сектора сделаны, он оперативно согласен. Все, полный центр, то мы на это как-то упраздненный блоктарнан системадан бердивит, он бияханы блоктар баллары где-то хотне упорен бар, он на те дух бар. Это стол сахалыстара, ис бар. Он на массовом хуктар, темиром хуктар, он на сельхозтехника на карте бар. Так, он на спортивный блок бар, где был халшат таталарда. Так, он таханан театр-студия дем бар, театр-студия килер Вия Чизхан. Так, он на фольклорной хореография килерлер. Все, он на кукольный килер. Он так, если бит блок ден сахатылын учталларын бейгити бейгит метод көмө курдук. Методическая идея тенен ари иттече харстырдым. Онан фокусты бу бейдә фоло бейгә бирә дигән хатафталатын төгенә беләннәр я. Бияс фоло дә күнисеккә ойырыныр. Аны олут тоғыз учталлакты бебестия булып бар. Мен я халатка бидә графос фоло була. Бу бейгә җу бутер тә первый вариантын үрәнә бит. Бес класстары iki gruppa
Қайтан дифференцированный үйретик етілдер. Әтте тақсыз класстар қайынсқалан үйретебет. Ол күнде әттес класстар биологияға, ақсыз класстар ақсанға әбей чарыстырылан үйерінендер. Черченияға әме углубленной оғырын күргөг етебет, нәдедағы бесті болар. Онына 6 класстарда хағыланлар қытталылар. Мұнна результаты жүйе ол күтоқтан республика первый екес месте болар. Бұл Черчения олар бұд қыттандар. Сылайы. Аны быйылгаттан туспу филиалын астаты бұдық болаға. Оны аңа ұлыбы жағана жарықтан әқтақтар. Бұл қойтан тренер көштібәкке ағаяқ қонына дейін механикалайы көбейтін күстіктен керейдікілері оғылы жарықта дейін. Оны индирағылтыңлай тақайнар филиалы бар. Аны осполы быйыл фольклорна эстетическая қайынстан өледір. Методический өлі диагностикаға олғыран үйшілдар. Методический қолғылықтарға предметіне қайынстанан тағынан педагогика, психология вопростарға үйреті үйтілдар бұлаңыздар. Бұйылғы үйретіліктен начальный школаны тұспар аран бар өлетін бұланын педсоветін тұрынан өтеміз. Предметіне қайынстанан тағынан педагогика, психология вопростарға үйреті үйтілдар бұлаңыздар. Бұйылғы үйретіліктен начальный школаны тұспар аран бар өлетін бұланын педсоветін тұрынан өтеміз. Класс тағынан ағылар болған болғанты ұлықтар. Оны 6 ғасақтар бұйыл школастан бардылар. Естапты өрнелдерін. Оны бұйылғы ғана тоқтық теніктен бұдығой комбинат филиалы барды. Оны оқырғыттарына приоритизацияланды болған бұдық. Олдан болған класс бұдықтарын 2 жылдар программаның институтын өркен қақпет. Ол өркен шүйетін өтті. Тұрақылар бұдықтарға асастылар бұдығына өрнелдер. Олықтар болған. Itu program tadi. Udah spirinnya lah. Hakonnya itu tuh. Oh, hakonnya itu. Hakonnya itu tadi orang juga tugas saya. Ini cara bisa
условия холбоста деген бар. Так, партия. Пошли партия бельгион толска. Линия oldu. Gitti. Gitti gel. İki üçgen. İki üçgen. Üstün.
Мәалас бүтәйдә ортош болдың кітті түйінші 906 сыллақтылы шептебіт. Бұл бәтер бұйыл бейі шептебіт дордығы бұд. Отордығынан 2 сылын болар. Онтан алтан ортош болдың кітті. Аммар йөнің кітті. Алтан ортош болдың аммар йөна. Маны кітті бейі 8 сыллақтылы шептебіт дордығы бұд. Onun böyle kendileri doğurduğu çiğbat dekketlığın sıla bolar. Zamanında bir hemen kurakta yemit. Süründen olurdu sportka. Sport sekte ağız körünlerin kurakta yemitler. Manla ol kurakta yağmazsan altın Allah'tan albıdıktanılar. Lahanlık uğrayıp ularıp bakka sinme salgı beyden burku tradisiyonundan baranır. Onun da sektenine ustalar ulaştırga hacallar, ağız ulaştırı verirler, nakla aktristerler, okuda tastalarlar, bitenler öğreniciler, emniyet musunuzkay, peynirskay, proletariatlardan vardılar, onlar bollağına benim okutturun tastalarlar. Onun bu köşüyü bilen turar, öğreniciler kanıttılar çiğde, o sporda saldığı sayınlarıyla, o putu kendine taştağıga veya bu uçu veydiyağın bey verirgin teketçetiğiye ulan soltular diyanır. Belki bu imanı körü değil, karanlık bu tuvaktı benleritten ol tamamda sektörler halklarına yüz oskulu kırşıydı bu bita. Bu kırşıyı bu halklarına bu bütüvenlerden ondan ama nasıllar biteyden kırşıyı bu bita. Ol kırşıydı benleritten bu sinemaktar bağlar. Ondan bu Tovatsıllah'a dirine bolguta, bu dirine bolgut eme kırşıyımdaki benleritten bağlar. Zamanında benim bu sapkahteri dibit. Bu Beyaz Kolon Müzeyi'nin eğlen dibit bu sapka müze bütçede bağırtına bana kırağız. Esman aktar bitsin elbekter. Ondan benim bu malarga andak titizde bir buhan zalnada. Oluyunca benim andan bu sorak bıstak tümenlerin ulan bu kördüre bit. Benim bu olarca baskılı istoriyattan diyen bu ustalar diyen bir ustalar bundan bu klepter. Onun sağma süründen bu sportime kuraktığı olan hilastan bihi bu pusnikler bit bedliyle sportsmenler dostlarından bu albüm raskolmuşkom oran üretti. Zamanında bu albüm raskolmuşkom muhtemelen bilen sorar. Bu spor tuvaktara master dara master kandidatlar yollar ünlüleri gar bu Lohan Sualtı'nın bıttara bu Ivan Ivanovich Zakharov diyen yine Sakha Sötü'yle diyenlere bu Beyaz Kulabitıgar sübbetten taksığım pizurunu bilabite sürdağ albaq sportsmenleri iyiden tahar biten Vaktini hanam mühim bu kliyen olmuş bıt Vanna bu Jaskovskay Igor Dimitrievich diyen Narod Valerisin toyguna, sızırı spordun emek toyguna, emek otottan taksa başı tutacağız. Beyaz kolabitıgar bu emek pizurunuyla ödde albaq sportsmenleri iyiden üyeleten taharbıdan. Vallahan bu bildiği sportsmenler aktıvarıktan oları var bu da benim mağaz kuledir. Bu pusnik put Afanasi Petrovich kullanıyorlar. Maraponska sürüye üst oğuldan Respublika rekordun olaq bağıt. Batkeni bilingin dağını şürer soğuktan kalalık. Bu sen kıtta şürer tıvattı. Bu sen kıtta sporda Maraponska sürüye kıtta harita. O dekkes Maraponska sürük bu. Benim Respublika üst oğul çempiyon olbut. Beyaz kolu bu pusniga. Emi bu der büteyda halktan dirin kurakteriyle baksıratın bir bitti. Nahtunuskay Gavril Fyodorovich bilen sport master kandidat, atletика, Respublikanın üst oğulda çempiyonu bilen spor şkola ona trenerinden leyiş. Çorapçı spor şkola. Partiyanın ne zaman sportsmenler Allah köy bu adamak var. Adamak kim? Nikolay Adamak. Bugün Respublikanın sağ spordun masteri Noroyer'ın tuyguna
туаққа национальный станига республика чемпиона. Бұл ажыбыдан. Ваджа бұл Эверестов Дмитрий Дмитриевич бар. Беуштал бұт бұғы әме спорт мастері, Шағасыр спорттың мастері кандидат. Әме қолаққа республика чемпиона. Вот Петр Семенович Пасельский, Распутин Шағасыр спорттың мастері. Әме национальный станига республика қасылеті ұлдақ чемпиона. Әме бұл спорттың күстейді. Ваджа бұл ақыры сүйлік бар. Дмитриева бар. Әме білен кені специалinen медик. Ondan bu sportu taptır, körekler, ayaklılar sürüğüne geliptine seçimde. O atletin ne zamanla bir yaka iddial bak bu tarafın ülpezuruklar bu bağlar. Eme bu Popov Yuri Nikolaevich do vakit vaktana master kandidat. Do vakit mana do vakit siyaseten salayar. Bu adet bak do vakit iten verden tahar bute. Bu ad bilin dağını kendi buletinden Üleli hiccer, eme do vakit siyaseten salayar. Вот, он там еще фотограф. Вот, Тимофеев Сопрон Прокопьевич Волга, Слаха Орел, Бона командный член спорта, мне вас кандидат, Лоханды, мне спорт угар, мунду китабы ке, баксиратин бербикке. Вот, тесен намадна же бу бар капитан апта декерген, бу спортивный декерген, маларга бу бак кенер олора спортның таптан туран жарықтан алдар. Вот, bu Elena Petrovna Kapitonova diyen yine gimnastikaya ve tüyürüge da meseletin beren bu altanını bitey daha şkolun kuraktileri düştü. Batkıtlıvıt sportsmenka bu alar. Vacibinde böyle şu anda bu onu da çünkü bana iyi geçireceğim bu. Vat manna ya Suriye'm turanlar beylerin bu albümlerini kadri tarih eserler bu kadar bu biteydakhını dilin sıkındırızyan diye çetin toğusullaha verildi bit. Bu dilin sıkındırızyan diye bu altıla şkolada tanıtmaya oradaki Allah'a verildi bit. Vati dirdi hüdde adbaktır manna bir yaka. Bağlar bu barılmadı siydi gördük var. Güzel Rus ballağı diye. Barılmadı bir siydi bakı. Duruşsuz sivazı biteydak. Derin altan bu sorukta bu albüm belaktan turar bu biteyde nehliğin betin oluğun jağın selik ettiğlakların biteyde nehliğin oluğun barıtın koddur albümü bu şübedli 5 yılda yürüyle 5'ten 5 kolmudur belaktan turar.
Baştaki partiya 15-11 şartman bitecek tuvatlar bitti. İkiz partiya. Partiya. Şöt 15-1'ge Green tanıdıyor. Üç partiya tenislerden boğulan. Bu öncükeliklerin alttan onu zeydan defterlere gelenlerin Ağırdıkının uzaya ettin. Gece. Kalanlı beylerin ağırdıklarının Heykelimler kıvımkı belakçaklar ağırdıklarının kuruldu. Ağırdık alanlar astanot koy. Mevcut boşaltlar seçti, kadasını alttan Allah. Şöyle Allah'ım. Şöyle tahavunla altın başka peşketiminde 1-0. Мәшік ахарабадда падасын ұрбыт еді.
Алтаннар устуна. Алтаннар ха бидер анюлар. Диринге бидер арба. Реактив группа. Вот вот. Внимание! Марш! Usta aja betul. Usta aja betul. Pausa tuh.
Так, волейболга, жастарларга последний сцена, Дилен Рашпас болады. В то же время, все-таки, вот тут я должен сказать, что очевидно и у меня психологически сработало так же, как у отца Александра Твардовского, когда его везли в места отдаленные, он считал, что все сидящие в теплушке действительные враги народа, вот только он случайно попал сюда. Но все же о чем вы думали в то время? Что считали люди? Партия заблуждается? Это чудовищное недоразумение, которое должно разъясниться, и все должно встать на свои места? Так считаю. Партия ошибается? Как думаете? Не было такой мысли. Медовый месяц двух родственных режимов закончился. Гитлер нарушил пакт, заключенный со Сталиным 18 месяцев тому назад. Нацистская Германия и Советская Россия вступают в смертельную схватку. Во время войны его посылают в Соединенные Штаты. Он женат на Садовой. 16-летняя девушка в 41 году она приходит на завод, который стал местом ее боевого крещения, и тоже становится образцовой коммунисткой. Причем сроки были сжаты. Перейти на продукции. То есть не только машины выпускали, но выпускали мины, снаряды, автоматы и ряд другой продукции. Вот. И в то время завод работал по девизам. Все для фронта, все для победы. Женщины и подростки заменяли у станков отцов и братьев, ушедших на фронт. В цехах завода непрерывно рос выпуск оборонной продукции. Сотни тысяч минометов, снарядов, автоматов, мин и другого вооружения было изготовлено на нашем заводе за годы войны. Фронту надо, сделаем, говорили автозаводцы. И эти слова подкреплялись новыми трудовыми.
Egni Baragatan Terrier Komissiyadattan Übeske Buluyuk yüz oyuyor skolların tradisyonel gösteri için ağırlıktan ağır olmuştur. Bu gösteri programın boyutunda gayet havalı. Bugün düğmeten oşkola öğrencilerin dikkatleri kürahtıyla sağlamında uçtallar dikkatlerine kürahtıyla üç şkollar dikkatlerine küvet körümüne, partiyemde körümüne dilim orta şkolada basakı mesin Allah. Bilgi Tolum yerabet nehlet bağlan hobi açtır nehlet havalı var. Gündü gölcetlerbi Gölü menen ağlas Uanna Amar yolun prestibilere Begi bu yıl sılga 32 yılın tradisyonda kötüyüge bihaga gölcetli gelbet Vardirnay Büteyde Uanna alttan orta skolaların delegasyaların Manna Uzduvut Büyükün diri behörlükte atırın Uluqtoqtırın atırıpsan İdidik isteğinin büyüngü tradisyonda günü Veleylerin tradisyonda beşirinden Yardilik gün kavulda Öğretmenlerle birinci doğuşuyuz olduğu tutarsalar Bege yolda rüyanlar üst neheliyeklerin oskulalara Sportivna kürakteylerge şehirteki davarıstayı doğurduğu beledilen tradisyonda kötüyülerin sılgısı yatatlar. Bugün Bege 32 tradisyonda kötüyüge Sportivna kürakteylerge oskulaların ustaların uvanna oğulların kürakteylerge ahaldığıdıgar kelen kurabı. Bu kürakteyi biyaga ürün aldığına 10 yaptıktan bu ıdırlımız 32 yıl buğarıktan doğurduğu üç rüyanlar oskulalara beylerin okutaran dastahılarga beyge gündağı oskulalar bir ehliyekler bir oluktururlar beyge oğulu deydiler oğanla bilgin hamay kündülük halir bu sportivnay tradisyonlay körtüyüler diyen beyga ülke ödülük olarlar oğanla indigiden onlu ödülükler beyga bola durduğunlar bilinge varakan uçtuk reforma gönderger beyge üst örgümüz üst nehliyeklerin üst oskolalara Müzeyde alttan oğanla dirin oskolalara ürü doğaldaha ürü eylaktik Sportivna kürakteylerge gök örtühe uluqqon durumdaqtır ayarlı tutsunlar. Bilegen turundan bilegen örgütlerine delegasya savaşçılarga bilege bir duydulaqpın Dimitrievich Eristep, Dimitri Dirinskay, Örsüllaq Ületin. Yine oğur bu çürükçü rüyonlugar bir bilder belirtemi dinlesin. Dürüst bu ortam tölkülünen gen çürükçü rüyonun sportivna oğun cahağın öğreten doğu bar savitiyaları barda killeren sürüküt dinlesin. Bilge ve citarlı delegasyaları savaşçılar tuttarılmış. Bilge otoşkolda delegasyaları savaşçılar, şkola direktörü ve otoşkolun mahalmış tutulmuş. Diring behörlüğü noktaktırır. Ehegini baragıdın bugünkü görüler 32 tradisyonlay alttan diren büdeyler kor sügülerine. Büdeyler orta skolun ağırlıktan editik isteklik ağırda yedin soğurlar. Bu zalgın usta barışlar beyaz olaylarına aynen. Bu kor sügülerge ettak bütün bu kolaklardır. Böylece küraklıkta Bilgi Respublika'dır bu sportmenler bu Afanasiy Larionov, Gavril Noktunskay, Pyotr Vasilskay, Dmitriy Everstov, Ivan Terkoyev, Ivan Zakharov, Nikolay Adamov, Igor Starostin, Afanasiy Mikhail Fedikovlar, Alexander Gogolev, Igor Grigoryev, Anna Eduardov, Pavel Tinigin. Bu kürakteyler sağlanan, mantan kanatlanan Respublika'ya doyduğu, onu kadar an doyduğu taktar. Sakay edip, oriyonların onu kadar bu tradisyonel kürakteyler. An doyduğu oriyonlar Respublika'da ağırlar. Bu tradisyonel kürakteyler
спордар көрінен болмақта көрәқта қосқолы тұталарын оқыларын деңгейдегі барыдан сақтадар итер олталарда. Дерек бөлігін оқтауқтырылар бағады демек үш көйләне здоровьяны көрәқта кейдейді. Онына ұты түйіз традиционный средителі көрсетеді. Әйі үдейдер бөлігер ұтарды дер. Sübelehi tümüğüne Deydeğen tarafından onu kadar derin bölümün doktorun görünüşlerin Bölge konkur sırf ola Deydeğen ortam Prakteyde sağlamlıkta bir ortamdır. Anda bahasırlıkta icap kaldırır, olur. Bırakır, prakteyi ve kolkut sekolah soruyoruz. Prakteyinden araçlar yer üstte bütün bilimlerini ol samadır. Yani orada ortam sekolahda görür. Alatan dia berjuang untuk berapa jawab dari orang. Делегациялар көсүйлөргө менелерне таманлык көсүү таманлык катыгылап турактайлар республикасынан жок кембеледерне онун бул традиция өстө алкана бүтүн курдук аныгыз көсүү бүтөйдака болот. Биги David олоктоктор атырыптан бул көсүүнү бияныгыларга делегациялар хабарчылар Kawanna matangkiya onyu kör bitenne bakirne kıraktaylar andıra aldı. Таня Дичковская.
бары үчүгэй бааран туран үгүс традицияны тутухан бэйбит оскола утилатын туунан кэпсир альбом рабатты туттарарбын көңүллэн.
sarısın, toğuz çağıtan orklara sarkanadırlar. Bugün sakanı sakan olduk, gönül dostuyken, bu gönülden sağlanan, yüzler eskilikten sağlanan altın, bir kilometreye, 10. ayına, 100 askara görev gücü Onu tanım, Prezidentten Market'e bir ayına görev yaptılar. Türkiye yetkililer, diyen yetkililer, altın, onunla altın temel verdiler. Bu sürekli traktörler bölümün bilacaklara bırakıp onunla uğraştığı durumda Güneyden Hososluğu'da Bahçeli'nin Halkan Hososluğu'da İlkin Kursu'nun Derin Hososluğu'da Kursu'da kararı sağladı.
Алтын Гилат Тоқтара, Красавчева Байна 9 класс, Алтын Алгов Андрей 9 класс, Ширин Морфонвайна 11 класс, Билеге. Алтын Гилат Тоқтара, Данилов Поля 10 класс, Ширин Адамов Андрей 11 класс, Алтын Гилат Поля 11 класс, Билеге. Алтын Яна Тоқтара, Алтын Поля 11 класс, Ширин Прокопьевна 11 класс, Билеге. Прокопьевница. Брат. Налей. Бу.
Давай, ко мне. Hey!
Gracias.
Андреевкасы Түрекчерінің орнына жүргізілген бір финалский кәдәр түстігі болын үйденер. Тасын діреп, бір год бір класс көрінер, ұбая солен діреп, республика бір күстен түстіға ұтқоны өтірен ұмытқы қораққа сөйденді әнжер. Олаттар бірге дірін бөйлеген түрәгін дөтті бұра. Түріктер өні бар, бір өңін кейін сақалы сәйін көмет жүрге тұрға ұрықтағын әндетті тұттар. Қарсы ойы оған бір ұлаққа ұтқылай өрнәйден, оған сәттен болан барат жүріктер өні
Улага, Артикурака, трудовые резервы, Союзу протеине банда, спортмастера нормально получится. Константина Ваня, Алтан, Павлова 3 Грин. Волонтерler Алтан 5 километр Алтан. Адамов Андрей, Алтан, Манила Пола Грин. Константина Ваня, Константина Алтан, Павлова 3, Константина Onu bu üst bölümü ararı verecekler. Beybeler. Tağçıra ayamıtın sağlığı bud. Так, лиги бастыгы остановка бит, артана химическая разминка. Так, олаты бир сана теманы бар яқты дейіне, төһө белеммикен эрчилен көрөк тақчыкта. Вещество атома бедер касатыныз. Так. Олаты бир атом бедер касатыныз сырара артына валентностьда. Как обозначается валентность? Қайда белетенери? Так, Лида. Валентность обозначается любским цифром. Так, дальше. Что показывает индекс? Смелее, активнее. Дима. Индекс. Так. Что показывает коэффициент? Ну-ка, ну-ка. Так, Юра. Коэффициент это число молекул. Вот, показывает число молекул. Да. Теперь, что такое простое вещество? Простое вещество не отводит. Лида. Простое вещество называют, если у них состоит из оригинального атома. Так. Дальше. Из разных атомов, да? Из нескольких атомов, из разных. Из
разных видов армии. Теперь, что такое химическое уравнение? Уравнение я ответить. Теперь, это другой активный остров. Валентин. Химическое уравнение – это условная запись химической реакции с помощью формул и химических знаков. Так, дальше, садись. В левой части что пишет? Уравнение Канс-Тюртугурьев. Лена? Модель Солнечной системы, Солнце, Меркурий, Венера, Земля и Марс. И вокруг Земли у нас вращается Луна. И тема нашего урока сегодня – сила всемирного тяготения. И на этом уроке мы должны расширить свои знания о силах, познакомиться с гравитационной природой взаимодействия между телами, обладающими массой. Теоретической механики, классической физики. До него жили и изучали движение тел, движение планет. Такие величайшие ученые, как Иоганн Кеплер, Галилей, Торричелли, Гюгельс и так далее. И первым основным ученым, который, изучая движение планет вокруг Солнца, ввел гелиоцентрическую систему, которая гласит о том, что планеты рядовые, Земля рядовая планета и вращается вокруг Солнца, так же, как и другие планеты, был Николай Коперник. Вот мы видим портрет Николая Коперника, великого польского ученого, который восстал против догм церкви, которая утверждала, что Земля – центр Вселенной и что Земля является пупом мира. Şimdi karabattın, bir düğet deri. Düğede. Düğetleri, sotta alınır. Jadi atın gruplar, barıtın istemeler olur. Size barbağa kanıyorum. بسبب دمي خيدك ولا ساشا بسبب وقعد كندرين ده كنا بس قاعد وين اللي ده شاتم بقول لك ورام رقم بقول لك ده كنا بقول لك ده بس gruplar karena ada gruplar karena bu kemarin ular testet para bu atın kenam beren karena buri betul nih ular tadi tak koner peki koner peki tuh harus meterin
Kekere Türk'ten nasıl diyor? Yaparamdan nasıl çağır geri öğrenmedi. Çera atın gruplar mana bu bası ona bakıra basılar duralım. Bu mana ası mana me ası. Kayda bana. Ta kötüsten alır. Ta körünür mana olur. Так, Саша, для тебя мастер чалым, бабу конам билети. Так, маска, кири хараган удары. Точканы сыбы конам билети. Так, ванна бу мастер дүгін. Аларат түн дыбы конан кыраган билети абит. Так, үйеттен кыра бабу конан билети абит. Так, ванна бу егер бар точканы сыкыра точканан билети абит. Букваны. Onda ki haragan bolana akara toşkara milete. Ta çöp ya kamanna barata bukvalara olur yanına baktı olur. Ha? Ki bir şey bu olanı botaktı. Bukvalara kayakta ki. Bakam bukvatten ona. Bukvalara onlar taktı beyten kalır taktı. O çöp mantık bası bolar mantık tane bası bolardı. Bu один за один день берем надо делать. Чаахан нэр келек катын анын токуйда. Гет. Ким токуйда да? Тасы нэр? Бете. Мен басқа гиден эден берем төсөм. О, молодец. Ты когда сорвем курору, все нет. Это ты только дурак. Sen kuvurun dedi görünere. Göster doğlar. Kırınaz. Kendi sürüyor mu var evde? Ola. Ağaz topal. Ondan güdek kim geliyor? Güdek de. Düz. Düz yap moca. Moca güzel. Kır. Sa. Sürüyor mu? Düver de. Amin. Sen ondan da koydu bütün bu kadar. Sen Türkçe'ni onda hamay hun geldi ola. Emniyetçi tokuydu nere hamay hun. Uğunla tokireyde. Ne olur? Ağayakta keskirik ki. Ne verirsin? An. Salanda. Gel. Vallahi ya seveyim ben. Sağ ol. Sağ ol. Da. Sürüyor tutur nere? Sağ ol. Da. Ondan hamayı bir de bekle. Dede. Oğlan o şey yapsın. Tanya, eden de? Javalar biliyorsun anı tokuydu oların Tanya horluyordular. Itu tuğundan tuğu bile bildi, tükündü tüya. Tokuydan Sabrın. Oh, sabrın da bolun ser, sabrın bolmadan. Deyat, tepserdik bolun ser. Aklı bana bilgi. Sağlık, kırılmaz, kırılsa, iyi, sonda, dede. Doktor İbo. Gündü dülaktır. Barı, gündü dülaktır. Sen, din tuğuna. Sahıl tuğuna, tuğu bile. Sahıl tuğuna. Emine canım. Sahil, Oo. Sökkeyde. Sen sahıl. Sahil. Sen. Sahıl. Sahil aldım. Onunla Astorian saçını. Daha şeydi. Sahıl kıcı kalkıncı. Yani, bana gösterin. Astorian aldın sahıl dolar.
Бата, doğalda kavarsta beni. O, beni bu. Bundan niye bata sağ ol. Sen, bitir. Din. Din. Gel Saşa gel sen. Rago yok kalır ben. Çap olun da. Desek. Sen. Sen, Ahmet Güdü'yle. Östediğin tuğuna niye doğruyor? Haydi Ahmet Güdü'yle. Kim bilir? Çare taşı. Ahın mıydı? Ahın mıydı? Ini onlar sayın bu kahan hayırı siyacetiğimi daha vadına verdi bu. Mitos buna daha çekip bilenleri öğretti. Az geliyor ya. Sen, anne. Атын soruyormut, bu soruyormut. Biz paranın okuldan soruyormut. Gidelim. Soruyordu diyor, kulakım bu kurtu diyor. Ağabey diyor. Onunla mı? Sübüyaktan soruyor, ispiriye soruyor. Moğlanı böyle kardeşini görer. Öyle bana, ataklarını koyba. İki tılları etilerdi. Bana baratan suyu bakın. Bu nardalar tuttular, kemerlerine tuttular. Hadi. Böyle sana günlerinde bir güneye merekçi yok. Отметить у Герасима. Сначала что вы можете отметить? Так, сначала вы, наверное, скажете, что он очень сильный был человек. Самая такая бесправная из всей череди, наверное. Старый барин. И он ее отметил, он ее полюбил, он ее защищал как мог. И, наверное, так делали именно люди сильные духом. Люди, у которых было большое сердце, большая доброта. Так, доброта его еще выражается в том, что он взял муму, которую кто-то выбросил, чтобы утопить, чтобы убить, и ухаживал за этой собачонкой, как ни одна мать не ухаживает, наверное, даже за своим собственным ребенком. Так, давайте еще какие качества заметим у него? Серьезный. Очень серьезный человек. Правильно. Очень серьезный. Не такой, как башмачник Капитон. Или не такой, как Степан, который может каждого обманывать на каждом шагу. Это очень серьезный человек. Очень серьезный человек. Да такой серьезный. Вот его сравнили с гусаком. Гусей вы видели, да? Ходят на так важно. Ага. Такие, значит, они гордые. И вот таким же человеком серьезным был и Герасим. Хорошо. А еще что вы в нем замечаете? Честный. Честный. Так. Как мы узнали, что он честный?
Да, если он дал слово, значит, это слово обязательно исполнит. Обязательно исполнит, выполнит. Вот он сказал, что сам убьет собаку. Так, да? Вы, наверное, понимаете, как ему, наверное, было трудно это. Ведь он так любил эту собаку. А сейчас ему надо убить эту собаку. И все-таки, несмотря на это, он выполнил это данное слово. И вот даже слуги отмечали. Он не такой, как мы. Раз дал слово, он сделает. Так, еще что вы можете в нем заметить? Товарищи, вы пропускаете одну самую главную черту. В самом начале там что было? Не мой. Не мой. Пропускай. Это, наоборот, еще физическое увечье. За это человека вообще надо же. А вот как над ним измываться? Так, давайте еще на это, еще. Что? Вот живя в деревне, Ваня, ты вот рассказала, а вывод, да, не даешь мне? Да? Вот живя в деревне, он Считался сам каким? Крестьян. Самым? Да, самым работящим человеком. Приехал он в Москву, стал дворником, а обязанностей у него что, мало было? Очень много. Что он делает? Он возит воду, так, он чистит двор, он таскает и топит печку, он таскает дрова и топит печку, да? Да. Он еще что делает? Он еще охраняет. Вот видите, сколько обязанностей. А он один справлялся с этим. Так, ну мы говорили вот по данному поводу. Там у автора как? За сколько там времени он справлялся? Полчаса. За полчаса. Ну мы сказали, что может быть это и не так, но так сказал автор для того, чтобы показать его силу, его сноровку, его умение трудиться. Так. И трудолюбие, трудолюбить, мы это скажем. Вот это очень хорошее качество. Это очень хорошее качество у Гермеса. Так. Ну, если взять по отношению к Татьяне или к уму, он еще какой? Еще он какой? Не только добрый, но еще ласковый и нежный. Вот видите, какой хороший человек, ласковый, нежный. Так. А вот та женщина, которая управляет, которая поступает с ним так жестоко, какими чертами характера обладает? Барыня. Та барыня какая? Я вот тут запишу на меня как-то плохо получилось. Барыня какая? Да. В первую очередь, наверное, мы вот это. Получили? Округляем. 10. Чего? Сила измеряется. Ньютонах. Так, посмотрите. Оказывается, Земля и Луна взаимодействуют с очень большой силой, имеющей порядок 20 ньютонов. 10 в 20 степени. Это очень большая сила, поэтому Луна не улетает, а вращается вокруг Земли. Мы вот это значение запишем здесь где-нибудь, да?
заключительный урок, да. С целью проконтролировать умения, навыки, степень усвоения основных следствий и теории относительности, так, и умение решать задачи, а также продолжить совершенствование навыков использования электронных машин. Так, ну, некоторые рекомендации, инструктаж. Так, при ответе на задачи необходимо вам нажимать кнопки, допустим, для прерывания программы «Стоп», «Стоп» и решаем. Так, чтобы продолжить, необходимо делать после запятой 2 числа. 2 числа. Округляем. На 2 числа. Так, в конце, когда вы решите все задачи, машина сама даст оценки. Так. Бүгін бияқы өдіктіқта баянай, так, ақтақтылден, амма атчығыйын, сен улахан романықтан сасып кемтен бұхатардığını көріyok бит, білге баянайы көр.